Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baganet foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. UMDC jangka maukar pintor umkra constituency uba pencengan NCM haka arpau terik no opera arjar arpuar ula penha perdano ega jingrakhi dap arpsan snem jangka lum shap secondary school haka bala sakilang do uba DK Kharsandi uba sambor lang ding do bat uba Rocky Hek ki bala long kum ki kongsan bala syak khat kerpang kirang ba snong bat ki sketri snong ki noi kai bat ki kmi pa jongki khna school lembat ki bala syak khat skobha hakani ka sngi ka school kala punku buramru ya ga wei kanoi kai ga bahi kai la slembha hakani ka school hadu menta nadu bala seng ya ka school house nam kha khandai spa khandai punrio uba penshan haba kran kum kongsan ula ai ga jingiro bat ai buram yigi nong seng jong ka school namar ba kilala banyai sha yigi jing e bat gi jing system ga jing ya linti jong ka school menta la arfusan snem ganti. This jubilee also comes as a reminder of all the hard work of our past leader from the community. Their leadership has brought about such a positive outcome for the community as a whole, and we will always be grateful for them. Lastly, I wish all our beloved students who are the future of our society the very best in all their endeavors and to prosper wherever they are. Wishing a memorable jubilee to us all, and here's to hoping for more to come. School haka khatway terek umach sia ja khandai spa khandai pun riu kinong prad lenti banseng ya kanika school kilong Shri iba si bla rang ba snong hak tu kapor iba iwan yang secretary bamkwai hadwar blai iba MH taba Miss Pimerthong Miss Pilingdo iba DK Dakhar bat iba bisingai bamkwai hadwar blai balayoru banjiet ya kinong kitkam hakani kapor President iba MH taba Secretary Miss Pimerthong ki members kilong iba LS Jirwa bamkwai hadwar blai iba H Mawa iba bisingai bamkwai hadwar blai Miss Pilingdo bat iba Pilalu hakmas dang yakani ka school ngidan ka kelas aret ahe hado kelas 4 bat kasnong galatung arngot kinong hikai kata Miss Pimerthong bat Miss Pilingdo namar bompat don jing school kumta nakaliang iba DK Dakhar iba jukhat iba don ila ais ngobha ya kayem jong ka basapo ban penong ya ki kelas kumta ngi da jing sngongo sibon ya na ka benta ga jing lakloi jong ban no senyang sakasnong ka polong school hakatu ka por ka long nriu bejim stem bad hadu khandai bejim stem ka jingdan ki khana school hakatu ka por ki long baro sau ku arngut ka jingsiu tu lot be ki nong hikai ka long si haja tingka si bana si lai banai marwei hadin ka tu ka nipon ngelayo ban pelong school ha ka community hall jong ka snong
Haus nem si haja kandai spa kandai pundai lapen kelano ya ka keteng ke school na kalum siap academy sya kalum siap lower primary school ha arhajar iwei la yo igajing itu na ka sarkar baru la ay ya ka sanction ad hoc grant ka balong lai hajar tingka si benai ya kani ka balayo la sam hapdeng arngot kinong hikai baru la sedang ru banyo sanction ya midday meal Haus nam arhajan riu ngilayo jing ya rap ru na ka world mission kum ki ben ki blackbird bat ki almari Sipon ngilayo ru ya ka jing ya rap na ka seng charity trust ka bana England da ka ba ki sponsor arngut kinong hikai kumju ya ki kot bat ya ki uniform ya ki kena Haus nam arhajar pra kasnong kalalak ban kentiu no ya ka lower primary sya ka upper primary Haus nam arhajar sipo ka school kalayo ban sedang ya ka class 6 class 7 but class 8 but Haus nam arhajar khatway ka UP section kalayo jing ya rap tulap SSA ya laingut kinong hikai Haus nam arhaja khan riu ka school kalayo pediang na ki khun bat ki bahayeng jong ilit Srimati Kunti Nongsi ikiyaw jong iba AL Hek MLA ka balong lai po hajar tingka sisnam ka school kalayo laru ban pelong ya gejing le ka sport na ka wei ka snam sya ka wei pan ka school kalayo ru ban pelong ya ka sales of work come food fest Haus nam arhaja khat khandai ka jingdon kinong hikai hadu menta kilong sipongud kata nadu class nursery hadu class 10 haka baya dei bage jing siu laingot la siu na kasnong ka balong arhaja tingkas si benai marwei bad arngut na ka fan ka balong arhaja tingkas si benai marwei laingot la siu na ka SSA bad arngut na ka dahogran kumta kasnong bat ka managing committee jong ka school kala perkhat ban ya saprang daka bakentiu ya ka school sya ka secondary school khnang ban la ban ya rabi ki khna ba khamduna ka jing yo na yeng bakin beteng yang ki jing puli jong ki ka school kala pha angot ban hele ya ka SSLC examination jong snam arhajar arpuwei bat arpuan bat result kalong 6% kumta nakaliang kasnong ka managing committee ngilayo ban penkop buram yaki baro arngut kalong ke ai ke basultanat ya ka jingkiu ka school haki babun kiliang lingba ka jingtrai shitom jong kasnong managing committee kinong hikai kumjuru ki khna school wan hapling ki jing e haki babun kiliang ngimat tu blei unang kruku ya ka school jongi bakan nang ki saprang haki liang baro jong ke darbar senong lom siap nga percang ban bodin percang ban kli ya gifai ngalap ke jwei ke jing jong ka school ha ke ne ka senong jongi ka dei ka financial problem lane ka kam pisa tingka na ka ta ka school jongi ke bala seng na aduk ka tu ka snem khat kandai spa kandai pun riu
ngim la ban proceed ye ka chaduk kelas 9 bat kelas 10 kadau golong bang ngim don ye ka fon ke bebiang oi nega liang jong ke school nega liang jong ki no hikai nega liang jong ke managing committee ki tho chi ti man ka por cha ka executive committee jong ke dorbar chnong namar bolai ndal apoi hadu kelas 8 half top no ki kena ki hapan wat admission no sewei nak ta dau balai ke school jongi hagi tu ki snem kamkiu pun neki namar bagi kena ki kimi ki pa kim pa school cho ke school jongi ka dau ka long ba ni don tang hadu kelas 8 ki jing tho ki jing kerpat nak liang jong ki noi kai nak liang jong ke managing committee jong school ki wan man ka por cha ke executive committee jongi ngim not ban proceed cha kelas 9 bat kelas 10 ti hadin bang lai song berkat bang ilap ba ke ni ke school jongi kala banduk bandam no nomor boleh ladang ngim proceed ye ke kelas 9 bat 10 ti hagis nem arpo arpoi nila yo ban proceed ye ke kelas 9 bat 10 bat nila yo ban pa ye ki kena ban yele ye ke matrik nak kita dau mentang i kelas sedang wandur wandar ke school jongi la sedang ban wandur nomor boleh la yo ban penilai matrik la don kelas 9 bat la don kelas 10 bat ke ke bangi kwi lenti ngi kermen ndai tang hadu kenika secondary school higher secondary school bat terter ngila ban proceed ye gini ki kelas hol nak liang ka financial problem jongi ketika school jongi ke badan nanti office jong ke chnong bat ke committee hall ngi khamia bang te nak liang jong ke SSE ngila yo ikini ka school ke badan hang ni ke don tang sau kamera ngim palla ban ra ikini ke school chagni ke jeka nomor bolai bangi dang guna ki kamera kelas tengi kermen banang ni chekmat bakat banang mi kisngi ke jingbun jong ki kena da ke jingirap jong ki no mi kmat da ke buburom MDC jong i badan nang ni ikermen ba kani ke school jongi la chala chisngi ni ya ban chna ki katto kani kamera kenang banang tingin ra kani ke school jongi sa kani ke jeka ke bakloi namar ba kemadan football ngidang ya pentrei menta ngila ban kijing le kai bat kunta terter dang merway so serang ngadi umur halai jalan sisa kadang ajaila danaka ohola trollusha tahu chaya yasha never listen right so yang himwa dang merway so serang ngadi umur halai jalan sisa na imaka suk nga imaka san rompong kam la bandala suk haji ngim surya la wela sandur la sabr khitus na utlur jana Jana Tho Stem Highness and Appeal Tho.
jing sikri jonga pun kanun kai hakani ke school nama klang ke jing don ringkat ke jong ulei da shisha kam long ke besuk kani ke sni ke long shisha ke sni bansa jing kan mau ya ke school ke jong ni hakabang ni rakhi ya ke silver jubilee bat ham tam yanga namar ke jing kan mau perpang jong pi ke dor ban snong lum siam ya ke jing dap apusan snem ke jonga manhikai hakani ke school anda ai kuplei shika dei ya ini jing ai so bha jong pi bat kan long ru ke jing sa jing kan mau yanga hala kisni ublei trek kan ran unang don ringkat pi ke executive committee jong ka snong lum siap ba pinang la ban shatri kam bha shu na ka benda ka jing biang jong ka school kinong ikai bat kum jo ru ya ka snong ka thau barok away Lengkot ya, semua beliau mempelai ketika souvenir di headmistress, ekonomikai, di dekat managing committee, kalau ke purong ke bakrau, bahkan ketika jamin beliau mempelai ketika dok fak jingkan mau souvenir, nah kita ke belum siap secondary school, pada ketika por, yang pelajak bah ini rekat di porlok, dia ketika souvenir terus itu. Kalong kapur kabampoy berkat yang namar bagalong tang unong sakhat ngobha sagani kating rakhi kabakhat tu ya ka jubli rupa to skol andrei lagi katto kan dikitaw subamla bankian la ong ba ngan sim ya ka dikabenta ban ai la ting lengkot agay dingate ba kadi kating penkot ya ka dikating rakhi ya ka jubli rupa to skol kalong tang kadungpipin kan mau malalong o president jong ka managing committee jong ka di ka school hakapor baka di ka school kadamdon tang hakakerdan opo primary bat nas nung fru baha ya ka jing to ka school hakilyang baro kumba inongi kay kiliyak ko apagi ay ka history lengkot jong katingyan nanti to ka school batung juru nakaliang jong secretary jong ka snong Henry ngayoi pada kajing Tracy Tom jong ka executive committee to ka snong kajing Tracy Tom jong ka managing committee jong ka school kajing Tracy Tom jong kinongikay jong ka school kaniek lapingkot kardang ya ka school kumni kumakalong bangkot sa kakerdan jong ka secondary level bat kamakhampen sko tangat bat ban ay jiknan ya kasnong hi baro kaway kalong bakani ka school le bakasnem ka bamenta kalayo barsay ya armut iso kibandintong kibala job ya ka secondary school examination jong ka MPOS at kakerdan second division kani kalong tang ka starting point nakabenta ka school bakala bantinjo at sa kikerdan kiwa kam sa durong baningit stem baginong hikay ringkat at kikunga school nimba ka jing Tracy Tom kidongki ginang layo isuso ikiso kiwa kamba nimba yugis nem kiwa nangwan hot nagaliang ka managing committee do ka school
abaki mat ya ki jing'e ki babon, abaki perkat kumno ya kawan punya caprang ya ki kam ki dai baki kam buka skol andai ngaong hakani kapor kalong kamensim jong kajing kursan bor jong kinong song jong kasnong lom sap bagala aban kursan ya kani ka skol kenang bagala aban nya caprang le baki ski baki por kenang. Aduk mentang random ada di positif. Wanyoi ya ke program kebajok. Ada di perkut ya kan ya jubili lupa. Jongka Lumshaf Secondary School. Kerbaru naik ke bentang. Miss Bimerton. Kalau iway na kinuhikai, talarim pa akan ke school. Penjuru nak bertanya pibaro di padang bertanya akan kejangan. Kalau nak pulang yang belum siap baru kawin, wanyoi yang ke school jongi belakang jo, saya jinggap absen stem, akan jinggap nanti jonga school. Kat tambe kami ke program tentang akan jinggap pun dia kami ke jubili lupa, ke pausai, dia akan jinggap hantam jom kinong ikai. Na bentapan pembek je kami ke program kebajok kumni kubakalok bentah. Bentah majlis ngomong ya ki nong yelam ibarim ibalah sen ya kami ke school. Dah kaji puluh na kebentapan syakri ya ki hab ki berit khatam ya ki longi ngomstaf ipaduna kayo kakot na kebentapan syakri pas school di kunjoki akan ke school snow. Bawa baju snow, ya baru. Inong yang lama berim, rasanya ke school. Bakalong kumni ko bakalong mentah. Isong salam ko kesna malong siap. Akan ke school lagi open demi armor di kena school. Berpas ke SSLC examination. Kalau sisa ke burom,
ya senang bagi sekolah ini para kawan. Awalnya sekolah kubu MDC juga makan pertuaran kerak. Sekolah kadang ada berbuat di jika. Pembelajaran dah usaha senang bertuaran di bawah. Akhirnya dia ibarat financial problem. Sekolah kadang ada jika. Lah kalau yang kinong ikai, tak jisil kamu pada biang kata. Bak kujuru naik benda ke sekolah infrastruktur. Kebahadu benda yang padon ke infrastruktur kebapian yang ke sekolah ke jongi. Hadu benda al-pusan tadi Islam. Nilaian akhirnya nanti juga sekolah. Kapan isngau Redmond Sim kendiat. Kalau bahadu benda bidang penolong ke sekolah hak building juga senang. Kalau ngajing angnor juga senang. Kalau ngajing angnor juga managing committee. Kalau ngajing angnor juga binong ikai. Kalau ngajing angnor juga binong senang. Baka Lumsiam Secondary School. Kandono lah kajong ke kampus juga school. Lah kajong ke building juga school. Kata kalau ngajing angnor barka jing expectation jong binong senang. Pembelajaran kita cermat, hamta muskat senang, bagas senang kadang jengmut, nak kependapan berkendara, ya kan ke sekolah, akan ke jaka, ya ke belasnai, ya ke sekolah, tang bakal partit kampanye, aduh mentah, pan berkendara, ya kan ke sekolah, halo, kumta, nak kalian tu nak kubu MDC, rengkat bagi nongyang senang, ingin perkat bala kumno baka sekolah kajong kandon la kajong kasta per kampus kinong ika ni sekolah adu menta kita mat sipon di jika haji sew ibarat dan sew SSA katukan kinong ikai adu kran katukan kinong ikai kibapun kinong ikai ke secondary school level tempat yo yang adu kran kapan kesan katulo kajong ki ngagai skam ba kajing anon juga senang. Kalau bah, kinong ikai ko kujok ajisel ko keberpiang. Yang doncingnya ada yang terhilang. Kinong ikai, di tengah sekolah, di klinik pa, kasang nompi, kasang sama. Balaga kinong mi kemat. Nang bat penong ikai sekolah, ke sekolah ko pajak pakilang barok. Kalau ngaji ang nong silang do, balak kundo ke sekolah. Kan upgrade siya ka secondary, siya ka higher secondary school. Ngayon sekarang baik kata orang yang nonton juga lagi John kacing angnor kumpinong senang. Namanya tim sekarang pakai sekolah kan yang sibun. Nak lagi help parit ke jongi. Bagi nyo abang tanya jeng puni ke jongi. Hari ini day pandang tu seberang. Hari ini jadi yang lista. Anu kan sibun dia tendrai ke kacing angnor jongi. Ngayon sekarang pakai long. Ulang, aku bagi sini. Padahal ia kapan pendek di tiap paro. Aku berjalan waktu bilang senang. Nak kalian jangan kemandisi, nak kapor. Ya bersangkat bala penitrelang. Baka school, nak kalau nak jadi kerja jubili, nak bentapan bidang di kuih dijalankan. Pada kalian jangan nasab rekomendasi. Nak pada school, ya ke additional building akan dikerjakan ke Batumai. Namba studi, ia akan penggantian ya ke school, hal ke jongga kampus, jongga Lumsiam Secondary School. Principal di Kinong Ikai, di headmistress, kumpang laong, apa di pay ya kijing, di program berber minta ke jamit, tam di head ke berat, lalu ke fancy dress, lalu ke rawai ke syak ke mesti. Kapau saya yang jingla, ikan skill itu mengikat. Principal di headmistress, principal di nangkai, kepala penolong yang kena ke closing ceremony. Jongga jumpentur, yang kena ke silver kibri jongga Lumsiam Secondary School, dapat job.